Mesre say we e adwen kire obi e kwa akokire na adwen wadwen na wo kire no enkire say kokoko ntokwa ehia asomdwe e wo yeman mu akokwa so hia asomdwe achimanse hia asomdwe Ghana man nyina ehia asomdwe nti mesre say abatu ya ye ba betui e adwen kire say dem di kan kan mesre say omo man nya asomdwe boko amfe man elo na Ghana man nyina ye the obedi nkunim bia ya nyine ntu se ono na wedi nkunim na se menti ase se me de medi nkuguo ana se menti ase se wedi nkunim na ebekwa kofa asem fufuro bia de aben Ghana ye hia somdwe BBC Ghana ye di ba bia ko ya man no eno ani Ghana enti mesre se abatu ya yekwa akotu ye nyina yemfa somdwe enkonkoto aba no ne nko kire adwen so pepepe yebotai nyina ne se abato ya ye kwa akotu ebeye asomdwe boko ama ye nyina se de ye nyina ye nimu no Ghana ye oman bia ye wasomdwe pa me metukwan kakra pen na okọ aman foforo so ase de omo no meka ne se omo de omo ho nso ade e fe na hoto ebi ni ho nso Ghana de den na meka se Ghana ye paradise eche say Ghana ha no yete ye ho ase e wo mu say yenka kasa baako enso no yete ye ho ase eche say me na mefum obi ana say obi na bofum me a yenim me paucho yenim kapa enu nti me paucho no a ye kan nti ne ma asomdwe no e wo ye man mu ofum obi ana say wo ye obi bibi na wo sre no say wo pane chewa e ma bibia eto nti se koba me se ye to aba na abato yi mu e bia make se ko obi kro ho ma oni obi nka enso ye na ye kwa akodi live akuso e na akwa akoto aba se e ba ne se o pin na chi ana o chia no ho no tia na esan se wentwi ana se menti me ho ase e wo mo ntamti no na akwa akofa asefufura ba nti mesre Ghana ha no uko benkuma aya French uko nifa aya French uko atifia aya French ana afonso apum na guwe enti se ya nya smugwe awo Ghana ha na he na yeko anu titru enti na edina so sa kokwa so ma ya kwen ho abom na ya pre asumgwe ade ama oma Ghana enfanto kwasam ama Ghana ye ni ba bia akọ anu ane Ghana ba pe. There is a local council of churches and I carry a wabum. Na yenkabu ma yekabo mu ina ne say ye de pre asundwi ama akokwa so produce ama Achimansa district any oman Ghana ina asundwi. Ghana is a beacon of democracy in Africa. Say ebanu kabi mamin kabi oman Ghana ye di akoten wa kabi mamin kabi wa ebibime mu. Na say to say na so ye me hwere ni abahwe yeah, the peace and love. Ono ani yepe. Obi uko akotu aba. Obi tia usukura. Kanchele se, oh minia. Wahe mi se. Odi ntoka ba kwa. Oh kanse oh. Patemi. Ana obi ya. Inge se nipa baku. Ni yejune ukura se kwa akotu amano. Nipa biara de wope. Emfa ntoka. Eko. Ewo ho say member party na ko din ye din ne ko tu aba ko yi ne pa de wo pe ne tu amano no wa sorry aba fie asomundie ne o head de ebe ko omu ye he kra o pe ko ko tu omufu ntoka bia enimu Ghana ye pe asomundie Ghana ko ye wa asomundie dada ne ye pe say sa asomundie no enko da
pa no mo say Mansanko Swonte, and we join you na. Oh, ya miss Robia. Ayoko. So, I'm